judgment, God is no respecter of person. Talagang anoan niya, tin-workout mo, iso, itidanunam. Magayo man, di kabayo, no? Niya tin-workout mo, ito'y rabaw tiraga, ison to tidanunam. So nga ti message, agawaan tayo, tagi-work out, iti pang eternity. Your labor in the Lord is not in vain. Okay. Pantayo dyan. Hallelujah. Ang agaputahan nga healing na ito, kayong agtarimaan. Sige, mabantayo dyan. 1 Corinthians 15:58. So, nga ito'y aramidan tayo, ada ti patag na ito kina Apo Diyos. Han nga'y ayam na ito'y. Hallelujah. So, paano takor damanong, awandan da Dilber, lagi dyan. Nakatkadwa tayo, hindi ti concert. Adan na panan lagi dyan. So, nga one day, sumarsarunon, tumat, datayo. Ura ka sa doon, ikastam ngagpanunot. So, ano maminsang kanya, oh Lord, tulungan na kamang sigurado, di ba panak? Adjay, adamat ati, na i-work out ko. Kanit, ado testimony, na maminsang hanga kapapating, agpaypay sungay. Taragi, testimony, dagi jay, napan nga nagsubli, kay jay kat may engineer jay langit, kat ada jay balay nga may patpatakder, nakita ni Pastor Park nga da John Wesley, dadakkel ti balay da, dagito'y dagito'y preacher, revivalist idi, dadakkel kano ti balbalay da, nga maduti makita da nga balay nga, naka-standby jay angel, awantar aramidan da kat sinaludsod na. Apa nga ijakin balay ijay? Kat awantar trabaho da angel. Kuna kano ni Jesus. Ikin balay ijay, awan aramidan na ijarabaw ti daga. So nga awan sumasangpet nga materialis, ijay balay na. Usus. So agawaan ni Pastor Park, di na gungar, gawanan, magaramit ti mayat. Ilalako na din, nangingi ng alugan nata. Awan gam sir-serbi na daytoy. No, haan kong osaren. So, intintod na dyan na panglaw. Kaslangay lugi ka no kasi, iti panunutom. Yung no panunutom manan, uray man bumaknang ka ditoy. Panawam tumatlang. So nga, titunay nga baknang, jay adot inaramid na nga mayan. Adot ibabaknang nga iso ti pakadadaulan da. Nagaramid da kiti ti pakaukuman da. Pakadusaan da. Kapudya kinabaknang da. Pero da tayo kumausaran tayo nga may deposit ti heaven. Kanayon mo't piman nga isuno ni Jesus niya, dito yung Bible. Agurnong kayo kumasa ni Kuwayo di heaven. Listen. Amen. Denggan nyo na gito'y. Pero minsan narigat nga maalunon ti spiritual pero kailangan. Woo! So nga na jay tiga puna kanyak kat kwa. Punak manen, jay balay jay sayangan nga provide ni Lord. Kukwam mo lang na ito yung Apo Diyos. Anya nga ti serbi na nagpaisura ito. So nga tulungan dakman ta paaramid ko dito, parinobit ko. Tausaran niya paggimungan day second floor na, third floor na. So nga dyan, plano-plano ko dyan. Nga mausaron. Dahil manan, aday jay Englandad, sarak manan day, pag Bible studyan. So pa no dati 5 nga tao, no, uri pa'y may isa. Nga ma-safety ba nakausar na rin. Amen. Tati may salaang nga agbabawi
agragsak da ni jay heaven. Da kayo nga, dapat kasi maplano yun. When balayak ta, pag ila-iladak kasi. Pagkarunak tilugan ta, inak agpasya-pasya. Uray kumamat dati inayon mo nga, tinak makigimong ta ilugan kumanmat, tidadu mga awan tilugan na, uray kumamat kasday gamin. Kasi adi gamin no agnegosyo kayo, o gumatang kayo, tidagayo, agbalay kayo, o anyaman nga, umahi kada kayo. Inayon nyo gamin ni Apo Diyos, kasay ni David, kasay da Abraham. Amen. Tawat is money. Anya ti kinabaknang ditoy. Agpatinggal at tarayta. Di eternity ti saan nga agpatingga. Gusto nga nagijay, sursusurwak tatanga usaran amin. Amen. Na kayo nga. Ayos. Sige, amen. Okay, sige, basa. So, my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord forsake your business. So makita yun? Your labor in the Lord is not in vain. So nga, gumagat kayo kuma. Amen. Yada ko na. Sige man. Ilocano. Kano minsan no, karakaro medyo na buriburan ti panunot kat. Kailangan nga Ilocano tapno diretso. English pa lang, i-meditate mo pa lang. Sige. Agtalinaed. Okay. Ada gungunana. Ada supapak na. Ada price na. Amen. Amin nga aramidan tayo iti Diyos. Para iti Diyos, ada gungunana. Ada supapak na. Amin met nga aramidan tinainlubungan iti lubong. Adamet iti dusa na. Supapak na nga dusa. Praise God, tanamati tayo. Pero tatanga namati tayo, tapno ada sangputan tayo, gumagat tayong agtrabaho kini Lord. Nagagat kayo ba? Dahil tinawaming sa niso nga, ti time mat nga kaslakon sumadot, nabanugak ti problema ti tao nga kanayon nga iso ti may batbatu ka na kami. Ay, apo, ado ti masaksakit. Ado ti agsisina nga agasawa. Ado ti nagyado nga ron iti problema. Kata, lakonakmot no minsan. Apay nga kastoy. Nga, ado malangan ti baklay mi. Ibang si baklay Lakas jay. Nga madalay bear one another's burden. So fulfill the law of Christ. Amen. So, agmedititak man, Lord, tibiyag ko. Create na. Para iti purpose mo. Dayjay tigapuna nga na-create. Aramidak ti planom. Ti pangusaram kanyak, anya ti role ko nga na-create. So, kunak man jay sarilik, tuloy mo. Pray ka lata. Serve ka lata. Tabuman nugmat kat. Amen. Pero sige akmanen. Tanaday nga ro tibiyag ko. Amen. Amen. Now, amok nga nagitoy nga aramidan tayo, ada reward na. Ngam padasan da ka ti enemy, tapno hangka nga agtrabaho. So nga kailangan nga i-overcome mo diyay ta aramidam
jay para aramid ni Lord. Ulitak manan, jay aramidam isuti mariwardan. Bagam, jay aramidak isuti mariwardan. Nawan inaramid ko, awan reward ko. When? So, nawan inaramid mo, saka aguray ti reward. Awan. Tadya aramidam tima rewardan. Okay. Tidaduma da ito nga ti very danger tatakari di teaching. Daduma kabsat. At kunadan nga, awanan ti works na ta. Grace nga rod. In work out amin ni Jesus. Pero haan ngagpaisuri ay, ada ti works nga i-produce ti grace. Awatan niyo, jajay grace, i-produce na ti good works. Han nga good works anto grace. A-receive mo ti grace, agbunga ti good works. Okay, next verse. 1 Corinthians 15, verse 10, paatras. 15 verse 10. Basa. Okay, grace diyan. No siya sinuak tatang, una ni Paul. No anya ak tatang. Gapo jay grace. Gapo kini Jesus, kasi na lang. Gapo jay Holy Spirit. Nag-work ka niya, kasyay. Tuloy? And not without results, for I have worked harder than any of the other apostles. Yet it was not I, but God who was working through me by His grace. So magita yo, by His grace, na sinorpasan ni Paul, dagiti dadu mga apostle, mas nagagagat ni Paul, nag-work iso na, nga more harder. Amen? Kaysa nagdidado mga worker in God's kingdom because of grace. So that means, ti grace, i-produce na. Ti kinagagat nga ag-work. Han nga dadjay, no ada kay ti grace awan ti works, no. I-produce na ti hard work. Hallelujah. Amen. So, na magkita-kita yung lang kuman ni Jesus nagagat, ni Jesus nagagat kadagi aramid ni Amana, oh Lord, this is my life. So, nga dawatak ken kaama nga rumward yung kinagagat ni Jesus kanya. Yung kinagagat na agkararag, kinagagat na agsulwin, kinagagat na agtrabaho kingdom. Amen. Ikararag yun diyan. Ulitak manan no dito'y kalang lubong nga agpanpanunot, han makita nga talaga di plan of God itibiyag mo. Imbis nga kuna di Bible, sang-sangaili tayo lang dito'y lubong. Ti lubong ka temporary. Han tayo nga tagalubong. Kuna ti Bible. Pero apay nga, no, abing sang agbibiyag tayo akas na tagalubong. May galgalo tayo ti material things. Ulitak ati kasta na gaming ka na tayo ti born again. Believer, kasla da Abraham, the David, the Solomon, binmaknang da gidjay. Kamamuyo ti style di biyag da, umununa ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos tidakdakkel kadakwada. Kat sumursurot lang na kinabaknang. Haan nga parihas, ti position, ti kinabaknang, kini-Apo Diyos si Jay Harta. Mas napatpatag ti Diyos kaysa kinabaknang. Iso nga dibinmaknang da, in manage sa di kinabaknang da, to serve God. Kasjay kada tayo, hang tayo akasla unbeliever. Nga uray, han tayo makigingdimong, han tayo nga aramidan,
Dadya para aramin ni Lord, basta bumaknang tayo kitdi. Kasi ti unbeliever. Awan time lang. Awan time da tinadyusan, awan time da ti Bible study. Iso nga kayat dadya religion, nga pandalang nagtakder, nga awan pa'y makirin kadakwada. Pati minsay, kat ura awan maawatan. Ay, nakdo. Ay, subata ko. Kasi nakanan, magamit maibagan apo Diyos sa nalagip ko si siya. Ha? Ura si Satanas, amunay way Diyos. Tanda. Kasi, amok na dyan, awan maka, baka nakideta, kanayon na simbaan. Hindi sa kristanak pa lang. Kumaya po, kikitam ti tao. Padama ka nga, magdamag sirsermon di padhi, pubuya. Apo, may titungtungan da. Into na inklusan, ay nakdungot. Sumaat ako. Ngayon naawatan may, magkakaroon na awatak. Kas, ano nga da maawatam ko, mis-istorya kay jay, tabako kapay nga tabako ijay. Ano siya, bawal mi ijay, unag, apanda ijay, ijay ruwar. Tabako da nga tabako. Communion sa to, agtartartaray nga umay ay. Kasi karamid mi di ay apo, amok da ita. Ngamda tayo sa bali tayon. Ada maawatan tayon. So nga ada ma-work out tayo. So nga day grace, iyag na to works. Pagagutan na ka nga ag-work. That's the fruit of grace. Hanga day pagsabayam ti works kin grace. Saan? Ti works kada tayo, fruit of God's grace. Hanga day grace, samo na yunan ti works. Saan nga say? Grace agbunga ti works. Amen. Nawatan niyo. Iso nga, no amom nga talaga ti grace from war ti works. Amen. Kumagat ka nga talaga. Hala, immediately yung amin di ay. Study ko na si Sir Lloyda, immediately tayo ka nagimin. Nga awan ti kukuha tayo. Wan nga rod, sak immediately ko, kang balay na ito. Balay mo na ito yung Diyos. Amen. So, pausar ko ka. Amen. Wana usarak ti usarak matlaang. Amen. Usarak matlaang. They the duma portion. Amen. Next. Galatia chapter 6. Verse 9 and 10. Agdengag kayo. Amen. Tani. Gasam de diti di mountain trail. Upat ti pabaybayadan da kini misis. Nagsasarunungan na tayo. Sos. Pati ditid, gastos. Pero, kasam na yung upat ti bayadan nyo kung kunada. Ngam da gijayam, kita nyo. Ngam da gijayam nga aramidam, kas pangarigan na, alak lang da jay nga pangarigan. Sige lata, gastos ka nga gastos. But one day, agsubli mo lang piman king kamot kitdi. Iso nga, even Jesus, kunana, anyaman nga mabusbusyo. Nga, pangtulong yo kadag pinugbog titulisan, isublik to no agsubliat. Amen. Promise na dayta. So nga haan kayo nga, masayangan. Kaday ti gastos yo, tiyot kam. Tamano ti bugbugbugon titulisan. Ano ti tulisan ni Satanas. Ano ti bugbugbugon nga tao. Ano ti walwalang natadalan. Ti biyag na. Kitno dagijay. Gapu ijay basit. Nga material things. Nga inusar tayo kat ijay lang na save. Isublinan to king kariyay. Iso nga haan nga sayang. Investment. Amin nga aramidan tayo, gastusan tayo,
in God's kingdom investment. Kamamayatan nga pag-investan ni Apo Diyos. Kita nyo din na dumahanda nga mo mag-invest. Mag-invest na hindi wrong. Kaya wanti kasiguraduan. Ngam kini Apo Diyos kasigurado, madida. But I encourage you, ti Diyos kamamayatan. Tandaanan nyo, so ti papapanan tayo. Amen? Umayto ni Jesus. Woo! Hallelujah. Oh Lord, lukatam ti matami dito. Amen. Galatia chapter 6 verse 9 to 10. Basa. Let us not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing. Okay, kita nyo? Oh, so let's not get tired of doing what is good. Antoy ko mamabanog. Amen. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. So, adala tati harvestam. King James translation. Hallelujah. Let us not be weary and well doing. Antoy kumanga mapaksuyan, mabanog, maktangan. Amen. Kumapoy, nagaramit tinaimbag. Ta iti umisungat chimpo, agapit tayo, no saan tayo nga maupay. Nuhan tayo nga mabanog. Nuhan tayo matalimudaw. May sakit na sa unti nagpin, natalimudaw. Naulaw. So nga kayo maululaw. Amen? Agapit ka ti chimpuna. So amin lagi dyan, nga aramidam nga will doing, adapitam. So adagayam mabanugmat. Tapay nga, ngayon baga ni Paul diyan, let us not be weary. Hantay mabanog, hantay mapaksuyan. Adamat nga talaga medyo bumanog no maminsan. Para sa mga dito kumarakarharag. Kasla ka mabanog. Sapay no maminsan ti pakararag ti Holy Spirit. Haan nga di ka sa bulam. Di sa bali nga tao. Ano, ag-intersidak no maminsan. Oh Lord, di nga tao. And the jay nga tao, the jay nga tao, the jay nga tao. Oh, stumatanan Apo Diyos. Ano di time nga kasday ko? Awan na banog ang makturturog ak matanan Apo Diyos. Tagasam na tag sa saruno matanan. Kat na banugak. Oh, DJ manan, DJ manan. Pura ka man kasapulak, taday, kastoy, hanmat ka pang sarili. Para tinaduma, trabaho day takararag. Oh, magkikarkararag kayo ba? May sagamin di ay, alang nga si kati pakararag nga pakararag, magikararag kamet, tapno adu mangi kararag king ka. Tinmulam nga rod apitem. Padasan tayo ang atrasan, verse 7. Sige. Oh, be not deceived. God is not mad. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Okay, sige, Ilocanuan. Tiyo. Anyaman nga imula na. Isung ano adot ing kararagam, adumat mga kararag king ka, i-raise up ni Lord. Hallelujah.
Isu nga rod nga no, adu inikam. Ti giving adumat nga talaga mang itadkin ka ay no giving. Aramid manan diyay. Will doing diyay. Oh my Lord. Ada ba diyay? So nga nagigay gamin sa nikwa makukwayo. Ay naglalaing dan. Hangakas diyay. Kunan nga ron ni Paul, agtrabaho ko ma. Timay sakin may sa. Tapno ada maitulong na. So sikat na banog. Pagkatapos, mangala kayo dyan nagbanugam, itid mo. Diyada duma. Kasla narigat tiyay. So nga bumanog. Niyati kaya tasawon. Siyak tinabad-banog. Nagkalkalingitan. Namnamayin da. No. Kwa diyay. Sikat ayan na diyay. Dadya aramid ti grace. The work. Tanyo na kami tatakin ni Mrs. Practice. Practice nga ron tinadyosan niya. No tithes and offering. Kasi kay itidak ti 20%. More than, no minsan, kay itidak jayan. So nga, adati, mano nga blessing ko, kung ni Mrs. Mano ti tithes ta. Mura kaala ka di 5,000 dita. Ang ko pa lang at tutalon, amok nga, kurang 20,000 day blessing ko. No 20,000 ko 4,000. Sige, kaala ka di 5,000. Amen. So, ituloy ming ipapractice. Kung naman minsan, at the time, karkaro no ada di inhanda ka na kami, tajay naman minsan day, ko ang 20%. Kasi, kapag igan ko, adamot ng itadak. Kada duma. Pero kasi di biyag mi. Itata, so susuruan mi di jay kinemisis. So sa dinuman na pa nami, unbeliever can believer no, natignay ka. Sige, itid. Apay milyonaryo kami ayang susupot mi ti kwartahan. Milyonaryo ken Christ Ngam practice nga ro day. So nga muda, baknang ni pasura. Talagamot. In Christ, natawid kung ba sa nikwa ni Amak. Nagipagtawid ako ni Jesus. Dati kami ti confession every day. Ngam padasam nga, agaramit tinaimbag. Misan makaumata day, pangar-aramidam. Halatang agbalbaliw. Sumanaulat taking ka. Ada gini kasday, ngam sige lata. Dapat nang ibaga, sayang. Sayang, pastor. Tigday itadyo, isumunlang mat, adi naman balbaliw, iginak mo. Kunan. Italnam. Ang kamang sugsog. So, intuloy milata kay ni Mrs. Kana nga, makita mi nga, nag-change. Nagijay nga tatao. Mabagasam, umay pa timang sugsog. Sardeng yun, isumulaang, sumanauda kada kayo. Ay, italnam. So nga, aduti bumanog. Ngam, anya ti advice ti word. Apitan ti tao ti anyaman nga imula na. So nga, gimula ka ti mayat. Apitam tata, apitam no rapture, apitam no may ni Jesus ito'y, apitam to jay forever and ever. Tadagamin, even sin niya, basol. Ano di, pag-aramid na di basol, nag-work nga dagos na jay consequences. Adamat na jay, inaramid na basol, lumabas ti tawen, santo ag-work. The consequences. Adamat jay sin, nga sanan to ma-experience ijay hell. The consequences. The same at ijay, mayat nga aramid na to the kingdom of God, adada jay, mangyari nga dagos say bunganan, apag aramid mo. Nga madamat tay kaslaawan, nga mauray pala di manong atawan,
santo agwork. Kaya nadanto intuno umay ni Jesus. Iso nga anyaman ngayon mulam, basta apitem. Nuhan mo kami nga ibaga, no bigat ko man Tanubukal pa langay. No pichay, mabibiit. 3 months. Numanggangay. Tawen. Amen. Hallelujah. Iso nga, dipindi, di imulmulam. No pagbiitan. No pichay, ngam amumot tibungan na de, babasit. Ngam jay niyog, tuloy-tuloy. Ngam, urayam ti 3 years to 7 years. Kasjay matlang gamin, iso nga, tinaduma mataktakan da ijay harvest. So nga maumuma da. Kamanya ti advice, saan ka nga mabannog? Sublita ito verse 9 and verse 10. Denggan nyo dagito, i-mere dagito, kararag yo. Siya kararag ko dagito, kaskasabat. Kararag ko dyan, biyag ko tapno maaramid ko. Sut ka po na di tayo mauma, nga garamid tinaimbag. Tadungtan to, teaching po, nga agapit tayo, no di tayo maupay. Verse 10. Ngalot, nagundaway tayo, agaramit tayo tinaimbag. Amay paay, kalagiti amin at tao. Amin at tao, right? Unbeliever. Ano pilpilin lang? Ano pilpilin lang ng mga iyatin ka, di pangaramida, parehas kayo ijay, at singsingir tibuis. Di mananakaw ka, ayatin daw at kaduhata mo lang. Okay? Nangruna, kalagiti kakapsat yu iti pamati. Aming nga tao, garamit ka di ba yan? But, karkarong dagiti kakapsat iti pamati. Kita nga i-apply. Woo! Dagiti life of Christ. Life of Christ. So nga maisalakan ka tigdagsra. No, i-apply mo na ito, adot ka Peter. Hanya may orayon ka, Peter, bawal na ti-workout mo. May isa na ito'y nga kaya ito ay correct. Karagiti Christian. Kaya po ta na-receive da nga insukrok ni Damo, the first phase, the Adam. Ano, inawat mo na Jesus na awat mo aming a blessing of God. That's true. Pero saan na kaya nga sa uwan, nga manifest amin na gidayan. Sa bali ti manifestation. Tinanong nyo kanina, na-receive mo ti saron at ijalay ni Kristo. Pero kailangan maggayaw. Nga i-workout mo the health. Kailangan maggayaw nga i-fight mo the faith. Kailangan maggayaw nga ag-meditate. Kailangan maggayaw nga agdayaw. Santo ag-manifest. Amen. O, na-receive mo. Pero, ada i-workout mo. Kasjay mo't gayam. Kas maria na-receive mo. Ti kinabak ng ti Diyos. Katsak agtutugaw. Ti balibak na akon. Malagip ko iti da dyan. Uncle may iding agbasbasa ti Biblia. Ada pa kiti church sa nagamin. In preach da. Preach da nga naglibilit. Di da mo tagtrabaho. Di da mo tagabal. Ngam pakanan ti Diyos isuda. Tata, ito'y nanang mi. Napan na sasaon da jay na tao. Kuna na, kailangan mo ta. Kuna na ni nanang, kapsat na di, ading na. Idi ubingak pa lang dudungok. Tulungam ni asawam.
Tani asawam piman tagrimremedyo iti para ti kanan yung pamilya. Sikangay. Kuna ni nanang. Kaan mo gamin nga amo ti sao ti Diyos. Kuna li. Ading na. Kuna ti Diyos. Ti bilit to pa'y katsaan nagtrabaho at pakanan ni Apo Diyos. Di karkaruak, tatawa. Napatpatugak ng bilit. Iso nga ura agidaak. Pakanandak ti Diyos. Ninanang ko nga handang amo ti Word of God. Ay, ure hanak ka makimismisa. Hanga day tate kayat ng asawan. Inikanda ka ti Diyos, ti imam, tapno agtrabaho ka. Kunang latamot piman ni nanang. Tatanga da akong ti kastoy. Kung ngagpaiso, no, minsan, ma-abuse. Dadjay, we are blessed in Christ. Nabindisyonan ka nga talaga. Pero, aday workout mo. I-apply mo dyan life of Christ. Tadjay life of Christ nga nabindisyonan, agbunga, ijay works na. Amin. Ano mo't ka kuya nga sawan nga, kaputa you are blessed kating kagtutugaw? Tutugawak? Pumang naklata. Ay uring ganat mailungon ka awan. Kailangan nga rumwar jay works till life ni Jesus. Na-receive mon ngam ag-work. Amen. Kasadi ay na-receive mo ti laing. Nga mo saram jay laing ay di pa nag-business. O saram jay laing agplano. Ang nalaing akon. So oray matuturgak ta nalaing ako. Ay, dajay ti laing mo matuturok. I have the wisdom of God. So nga, Lord. Tawatak nga manifest. Ito nga wisdom. Ito work ko. Ito business ko. Ito panag-farm ko. Ito panagplano. Kitaan niyo kung nakaroon. I know I have the wisdom of God. Pero di damo iplanok na jay ma-renovate nga balay jay mountain trail. Hindi hana ka nakaplano, ado suggestion. Kastuti kastam. Now, nagmamayat. Pero, kaslaawan di may mapukusak ka na gidyan. Tapanunutok gumastusak, siguro ti milyon na di bagbagada, hanpay malpas. Pangalaki dyan ngay. So, nagtugawak, dinamingsan, Lord, I have your wisdom. Help me. Mag-work na ito yung wisdom mo iti kasday. Tawatak nga work, malisen iti kastos, kat maisim pa na dyan, ijay laing mo. Idin reveal ni Apo Diyos, kasi mo dyan, awan ti magastos unay. Hayo, ayun kayam adi. No pinatik din bagada, ag-triple ti gastos, ngamday tanga in reveal ni Apo Diyos, anak unay nga gumastos. Mayat ting kasana, idinapanak ngay, nakita pimanday, ibagbagan ti Holy Spirit. So nga kasday gamin, hanga na day, adat wisdom king ka, kat matuturog ka. I-work out mo the wisdom. Ag-work, ag-manifest. Hallelujah. So nga, day works mo, ti mariwardan. Day works mo, ti may punpundo, ijay heaven. Adon pondoyo? Awan ti makasungbat. Adamot siguro, uray ko makasjay. Hallelujah! Okay, last. Pantayo, 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Dahil. So nga, urnungan tayo gamin na gito yung verses sa dupay Hindi verse na ito eh. Pero, ti-focus ko dito na day future mo. Kailangan nag-prepare ka for your future.
Masika din narang ay ijay. Tawan papabasulan nyo. Tayin surok amin. Surok ti finished work, present work, future works of Christ. Kat numapan kayong to ijay, katawan midmidalyo, awan ti reward yo, handak nga pabasbasulan. Amen. Ni Pastor Megamin. Ay, kayong agkasta-kasta. Tayin suro-suro ka. Okay. Sige. Basa. Ibaging Diyos ti amin sa sasawan sa sulat. Kaya naserbi ang susuot ito na puno. Pamagalaw, pamagalaw, ito ken pasusulat. Okay, agora ka. J5 pause. So nga pakasursurwan ti nalintag agbyag. Amen? Ti word of God Ang pakasursurwan nga agaramit ti madi. Okay, now. So nga agkaratamaan tayo no talagang word of God. Agkara-rebuke tayo. Okay, ngam ti purpose na dejay, verse 17. Ito'y, tapno. Ayan. Ket. Yan. Kitaan niyo, tapno si sasagana ka garamit ti good works. Ti amin nga good works. Hallelujah. Kaya pag iturturungan ti word of God kada tayo. Isu nga apay nga isursuro ti Bible na to'y, nga di ka mauma, kan apay nga ito ti grace na to'y, tapno adot reward mo. Sikat ma-rewardan. So nga dagito'y youth camp, adot ti matrabaho dito'y. Pati pupudot, riknaam, nga maamin na gidyan, ada reward na rin. Ano ti gastos? Ure lang agmaniho ka, ijay nga gitod. Trabaho diyan. Ministry kasyay. Numamisan de in trabahuam, mausar. Amen. Numamisan pa'y, mighty sacrifice. Imbis nga para king ka, inted mo. Kaparasan nyo ba dahil? Imbis nga pagmirindam, inted mo. Experience nyo din. Mas naragragsak. Kaya garamit ka nagiti mayat, kaysa di pangararamidan da. So nga ni David, nung makaramit ti mayat, naragsak. Ni Abraham, naragsak. Hangay sunat agladingit tayo. Siyak man ang tinawanan. Siyak pa'y tinagbanok. Ang ka-cheerful giver. Nukas jay. It is more blessed to give than to receive. Han ma-experience ni jay. Nuhan ma-maawatan na gito'y nga teaching. Ulitak man until life ni Jesus, kaya't nangagbunga dayay kada tayo, it good works. Kaya't nangagbunga kada tayo, iti mamayat nga aramid. Tapno makita isuna, ijay aramid tayo. Amen? Kat once nga rumwar, jay naramid mo in Christ, ada reward na dajay. Tatakin iti masakbayan. Ti mariwardan, siya inaramid mo. Amen. So nga the Bible, ada ti Book of Remembrance ni Apo Diyos. Mo ti Book of Remembrance, pangisursurata na, ijay naramid mo. Apay nga ada ti Book of Remembrance naman, naglilipat aya? Haan? Kamapay nga isurat na. Awan tiririn to ijay heaven because naka-record.
Tanawan ti record, baka agriri ka. Ito'y atin naramid mo, lista-lista ka. Di da ito'y ngal daw, da ito'y naramid mo. So, gaputa lista na awan mabalin mo. Hanga gaputa, malipatan na. Sika, tinakalipat. So, nga in record na. Panumapan tayo ijay, awan ti makadibati kanya na ijay. Pakita na jay record na kingka. Ito iti inaramid mo. Na minsan, mabalin na pa yung i-record. Pagpipris ni Pastor Romy, natuturog ka. Sa sangger mo, di pusti. So, awan reward mo, ijay nga nakigimong. Adaya. Aadagayam adipiman. Ayan! So nga, maukurag dagiti libro ijay, di ba? Ada jay book of remembrance, ada jay book iti nakaisuratan tinagan, ada mo jay book tinakaisuratan jay madi, ngayon arami ti tao. Amen. Tapno awan ti makapag langsot, wano makapagriri. Ano ko na, baka malipatan na ngay. In record ng tupay. So nga na dyan, audio ko na, nung niapo Diyos ka tag-record, apay gamin na katayuhan, tayo nga ag-record. Ag-record tayo mat gamin. Amen. I-record yung kani. Ag-record kayo. Kasjay jay heaven. Ada book of remembrance. Kitaan nyo kadi ni Mardukyo ije king niya. Insusurat na gayang may jay naramid na idi. Nga panang iligtas na jay king. Idi time mat nga agpigad isuna. Ustong okragan jay king jay book. Nga da jay nga nakaisuratan ti aramid dagiti tao nga mayat. Nakita na jay naramid ni Mardukyo. So imbis nga mabitay, pinara jay king. Tamayat kami naramid na dito nga tao. Isuotin na isukat nga nabitay ni Haman. Nga lukol-luko. Amen. Isukitit na isukat nga nabitay. So nga mayat ada record. Amen. Ngam, ada record ni Apo Diyos Jehanan. So makikita na dagi dyan. Hallelujah. Okay. Tata. So nga, ang tayo masaksakitan. Nagiti magastos tayo manan ti youth camp. Ang tayo saksakitan, ti may ited tayo ti ministry. But alag na tayo gundaway, thank you for supporting the kingdom of God through this ministry. Ang tayo nga naabot na gito'y nawang kayo. Ang tayo nga naabot, kaya saan tayo may conduct na gito'y nawan tulong ti maysa ken maysa. Ngam amin da kita ni Lord timang supapak dyan. Ni Lord tinangilista ada reward dyan. Amen? So that's it. So that's your preparation para the future you. Tumakter tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen? Okay. Thank you, Father. Let's pray. Thank you, Father. Tuloy mo na kaming isuruan. Iti preparation for eternity. Naipakita o Diyos, mag-prepare dagiti babalasang nga may kasar, mag-prepare kami mat nga agbado ti wedding gown. Nainayon man ang tatang, mag-prepare kami, babayan ti panangaramid mi tinaimbag, tapno ada mai-record iti heaven. Ada iti may urnong dita langit for us para iti future. Father, dawatan mi nga i-open mo ti mataming spiritual. Iti mangyari tatan ken iti masakbayan. Ipakaawat mo nga talagasang sangaili kami dito'y lubong.
haan kami nga tagalubong. Nailangitan kami, tagalangit kami. Dawatan mi, Father God, nga lumabas, wano labsan mi, iti natural nga understanding. Ket mapan kami ti supernatural. Labsan mi, dagiday makitkitan ti mata, nga physical, ket ma-open ti spiritual eyes mi. Oh Lord, ipakitam da ito nga church. Agsibot ta kailangan mi nga agprepare. Kas makikita mi, nga habang aglabas ti aldaw, aglabas iti tawen, ket umas asideg, nga umas asideg, iti epapan mi iti eternity. Dawatan mi nga rodo Diyos, nga kadagitoy nga umay, nga tataom ditoy, ket ipakaawat mo, tapno di kasta, agprepare da, para iti masakbayan da. Dawatan mi met, o Diyos, nga dagidjay nga saom, nga finished work of Christ, nga isuti puunan mi, nga i-receive mi, tapno di kasta, makapan kami, ti sumarsa nunong atukad. Dawatan mi, nga grema kada kami daytoy. Tapno di kasta, ti panagbiag mi, han nga naibatay, ti sarili mi nga kakayahan, no digit di bunga, ti grace, ti life ni Jesus nga libre nga inawat mi. So Father, I commit this congregation unto you. Dawatak, O Lord, or dawatan mi, nga more pay, nga i-reveal mo, karang iti kaabsat, iti more and more, nga spiritual things. Katinayon mo lata ti kinarangay, nalun mo lata ti salunat, nga i-manifest, iti life ti maiskin maysa. Can it ulit me, O Lord, protect dagidjay nga youth, nga prepare para iti youth come. Dawatan mi nga maprotektaran da against sickness and diseases by the blood of Jesus. Dawatan mi, Lord, your mighty hand nga isuti mang cover kadakwada. E dawatan mi met nga amin nagidilugan nga may prepare ket makumplito, Father God, tapno di kasta umanay, nga isuti magluganan na di mapanay dyan. Ket dawatan mi ti covering mo by the blood of Jesus, kaya iso amin nga lugan, nga may prepare ken driver, nga mangimaniho, tapno di kasta, ket maaramid mi dagitoy, babaen, iti blessing and power, nga gapuken ka. Ket umay, di ba nagbaligi, nga maaramid iti nga youth camp. So salamat even our finances, nga the material needs, nga kailangan mi, nga sikati provider, so nga we believe, nga masabot amin na gitoy. Thank you, Lord, kariso amin nga ramidam, nga maligtas, ma-inspiran, nga youth, iti nga youth camp. Salamat to Father, nagiti parents, nga nangialaw, karagiti anak ng mapan, nagiti parents, nga nang back up. Thank you, Lord, nga mumi nga mariwardan da, tiday ito'y nga panakipaset da, iti kingdom mo, nga mangkalap, karagitoy nga kararwa, ti youth in these last days. At ituloy mamat na kami lata, isimpa even our ministry, nagiti outreaches me, iti the whole Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao nga ma-open, and even the international nga outreaches in these last days. Oh, Father God, mang-raise up ka, kariti workers, para iti international, para iti nga Luzon, Visayas, Mindanao. Oh, Lord, hallelujah. Because in these last days, agmove kami, Father God, mang-spread iti nga som. Usaram na gitoy, kakabsat, ken iti social media, tapno mapenetrate mi, dagidjay nga luglugan, nga pangusaram kada kami, ket makalap mi ti million souls, kas inted mo nga kami, iti nga ministry. So thank you, amin na gitoy, i-commit mi ken ka, dawatan mi, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah.